360. 360. Kami juga mengimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas.
rail, bridge, or stair are available, we will arrange the flow of passengers embarkation. We will invite passengers to the first 5 row of seats, followed by passengers in the next 5 row of seats, and so on. We also urge all liner guests not to take luggage in the luggage bin above you until this is arrived in accordance with the path that we have arranged. Finally, we would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh tamu transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda kami minta untuk turun ke ruang tunggu dan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda, karena Anda akan melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat Lion Air yang lainnya. Terima kasih. Attention please all transit. Mana kita bang? Hang? Hang apa tadi? Oke, sekarang kita transit di bandara Hang Batam ya, untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya.